Play Pibaro, Ipidang Sobhai Pi, Chapit Kmi, but Kikubor Baman Kasmi. Ka United Democratic Party UDP ka don lang ka Sorkar sinrop lang ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance kalashim ya ka rai ban pa Buddien ya ka Sorkar jala ya ka jingpan rong ka Kyntien hapo ka kernet bapra jong ka riti sinshar ka ri India bat ru na ka benta ban penbet ya upot usam ka jala bat ka Assam. Uba met ba lingdo ulaya thuo ba ka UDP ka persya juri ki jait rel shadu shilong Henry ka pdiang ya ka rel kitmar tang habernihan ka Central Executive Committee ka UDP ka shimru ya ka rai ban tho sa ka Sorkar ban pinjilan no ya ka tawat kam Sorkar na ka laipu ar snem sya ka laipu nyol kumba lale ikikam nong hikay hapo ka jila. Kalapin kriya ruban pinyang kertong nakabenta ka election hapo ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC hadian belaweng no ikajingsya pinjari administrator rule. Should within the state, but ni like discuss with alor ki issues ki bagi na take up ka government maka Sorkar na kalian jong ka political party hakini ki prak ndai banai menta issue ki beli na kabenta ka boundary dispute issue ki beli na kabenta ka railway line issue ki beli na kabenta ka jing pendentok inclusion ya ka Garo Khasi and Garo language ha ka schedule banagta nila kanu alor issue ki beli na kabenta ka relaxation ka jing penjalan no ya ka kata ban tungkam na ka arp news nem na ka live arts nem siya ka live news nem kani kalau kemudian kama kani juk pemerintah kamtam kani ka unemployment rate kalau kanang kiyo siguro ban nasuma kalau dia ke por ya ka bangin le ya kani nama kiwi ki state central look idang ki relaxation ki wakila kan kiyo ni hukuman cepat mau ni nak yang jong education department lu kila relax ya ke age limit nak lai poa cakap news kan tidak semua ha ka bedi bat kiwi department kum ke Sorkar kan ha ban sim mi kani pemerintah na kabenta ka jimin tojo ki na ki bampat yo kam apo ka state ni kita ki nong ki ba nilai kren no kini nilai kren no kuno bang ka parti bat ka jimin klein ka parti na ka pos ka por na kabenta bangin pentikina ba ni yo mo ya kamgon ki mele ki por ma nang ta nilai kren do ako bedi ba ka election jong ka Garo Hills Autonomous Council ka bangin dan katu pengut ki kandidat ki ban ya feel nanti nako Garo Hills nako mentaka district council election kita kilong ki point ki ba ngala abangan sopi amang idan katu pengut ki kandidat ki pemerintahan yang parlamen final ban umay direct kata dan juga ingin nila endorse ya ke team kepada nakalian ka state level ban nakalian jongka Garo Hills Morocco ba kin examine but pet ya ka kemudian kamu nak